O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tai au mā lo le soifua manuia, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Ua tau wawina le mawhaia Food Bank o na tali le tele o le manao ma ua mo o mia ai le fesoa soani a le malo. Mo le maulea se tasi o lo tau la mua I fesoa soani nei I tangata o le community Dave le tele. I totono le vaiaso tālu ai. To e titi au sia le tasi yafe food parcels tufa ina mai I tangata o le community ma o le finangalo le tele. O le pese lava fo I le tasi Steve Price o le community support Waitakere. Fai mai Price e le o whaingo fie, o na o lea e le o toe maua fesoa soani na maua I taimi o le COVID mai le malo, e tai. O le olo o alu pe I lunga le te leo le manao, mai tangata lau tele. Whaatalo sanga ina ye Price le tatau I le malo na whai o se fuanga, o na o le e pe ye fallinga mai. Wa tau tu ua I solo le ola mativa, a o lea e le o lava se tupe o tu ina mai food banks e whai ai le au nanga. E iai food banks wa wha mawina o lo o wha atupula ia pea I le wha se fulu pasene I tau sanga ta itasi, le to atelo tangata wha atalo sanga I tu tau mea ai. Ua toe au ngani mai tangata o lo o I matawhanga mo ta elenga e utangia whautuanga. O se wala au wa sa waile mai ala vea I o le se fulu tolu tangata I lifeguards, e se ai ma le isi to a se fulu I le aso le kirisimasi. O tangata nei au fia I male to atasi piha e le I usi ta ia fua o lo o wha ai longa I vaenga o le sami e tatauna ia I taimi o ta elenga. Mai le surf life saving o se wha anoa noanga le usi ta ia e tangata lau tele o wha ai ilo ma fautuanga wa mai atu ina mai mo le saunga le mua o tangata uma. Ai mai leo lo o fautua ina fo I tangata lau tele ia tautua nā le saunga le mu a o ia I taimi o ta elenga. I wha maunga o le nei tausanga o tangata wa maali liu mafua mai wa malemo I le vai e valu se fulu maleono, ma o le valu se fulu 5% o I lātou nei o le tūpau a lii. Lua se fulu maleono tausanga le matua o le alii wa ave leo e tusa ma le whaalavlave tau ta avale na tūla I mai o Tara, Head and Run. Ti ngā ina manuango se tasi sai lungo le awala Hills Road I o Tara I le pōle aso sa mafua mai, ina ua soa I le ta avale. Fa maoninga mai leo le vai aso nei atu la iai le ua tau fia ma ua molia foi. I le fa au manua fa pei ma le tu e la vea I le ua fa manua lia. O lo o talo sanga mai ei foi ma leo I so o se tasi nā te sila fia nisi fa mtalanga e vave fa afiso o ta iatu. So o tasi le tangata wa maulo na soifua no le mu na tu lai mai puke koe au kilani le fia na nafi. Pe tu sa le afo le tu lai ono I le fiafi. Na mu le whanele nei Victoria Street, a e luas forma le luas sui o le ofiso tine mu na tau ma whaiale tine ino le afi. O tangata tua oina vili ina le fui mu ma I wha maoninga mai le ofisa o lo whaia pia neiso e su enga le mafu ango le mu ai maise o le soifua wa mau. Ai ele I tupu le mu le fiafia na nafi. E se fulu ma le tolu mea tua o lo mamate e mafua mai le isi fo I mui au kilani lava I le tai awa na nafi. La talata le tu lai tasi le vaveao na mua I le fale o lo iai mea tua o lo nei Ardmore, ma I wha maoninga mai le tine mua taunu watu, wa tele ina wha leanga ina uma le fale I le afi. O lo ngalulu e nei le ofisa ma le e ana mea tua o lo wa mamate. A tu wha atasia talafo o lo wha awau pea ma le tala, e le o yeisa tu langa I ono masalo mi ai nisi mafua anga. O le au wha iesful ma le tolu o mea tua o lo wha maonia mai, o le reporti lea mai le matanga luenga o Primary Industries. Matala whaaiu, e o maila teo nei o lo sa ilia pele tina matua na sia le whanua tanu I Hamilton. Fitus fun male fitu le matua o tina ia Karen ma o le tulais fun male tasi le teo na nafi. Le taimi muli na vaaya I Newstead Cemetery. Mai leo lo popole le aing o le tina ma ua tala sanga mai e vave feso o ta iatu le tasi pe a sila fia nisi whaamtalanga. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.